na huanga chuan government high school ten an thiam thil an entirna THUL sang ni som ni pathum kan thlir hodona he show a hianin helaya kan hu ang hianin science art technology le adventure mangin an thiam thil te an entir dona tunchuma hianin episode 1 kan thlir hodona ni September ni somni paruk sang ni somni pathum khan school education minister pulel chandamaral te chuan government Mizo high school in thiam thil chi sang sang entirna an school compound an buatsaih THUL sang ni somni pathum ahonga government Mizo high school Zirlai te THUL le lazia tar lanna ink on paper ti chu minister hian atlangzar bawk tin minister hian government Mizo high school website www.mizohighschool.edu.in ti chu hongal bokani government Mizo high school THUL sang ni somni pathum honna a khwalza om school education director pulel sang liana po in thu soin pulel nun puya sha sel le khabuzia englo ti chu atlangzar bok THUL exhibition honna hian aizol DEO puleram thiang limate samagra shiksha deputy state project director pusi chongthan tluangate government Mizo higher secondary school principal headmaster Zirtirtute le Zirlai te antel ani THUL an buatsaih chan hi naupangte theihna thiamna finna kutham thiamna mangchang hriatna phauchhuah sakle pianpui theihna ti pun sakhi zirtirna in atumpoi mo ani awangin e program hi buatsaih ani naupangte an theihna le thiamna ti pun saka zirna pia lama an talent ti pun hi athil tumpoi mo tak ani tuna hianin kan bula project moi me oma class 10 in ni tiro ole amasa in imingte men shil them coming to see the sounds or kan ya class 10 section C ani le hemi in project hi enge ming he kan project hi automatic waterfall ti ania he hian the tam tak en tiren ani le hi atlang pui engtin nge in siam dan te le enge how to game ti te khamian shil te che he chau he mi project chau hi siam atira zong an tum sa he mi pasari ven kan siam how ania he mi siam na hen tho how na thatak nei ngai le ka chen te bula po ka chen te po ka fak le ni he thermocola kan siam ma sakania thermocola kan ti nuin a shave kan siam nuin cement kan char le ve kani ani chuan hemi project hei tuna then sanga te hi oma hi hemi project ti pum tur hian akhoi lai hi nge har salai berla he project ti turi chuan a cement coding kha a har salai ber ka ti lo theilo wa chan chu a cement kan ti lai khan cement cho sual le thil neu cement lo bel sual ne kha lo om neu bok ne a shape cement a lo siam angai bok ne kha kan ti suan na sa hle a topa pathian zara kan ti lo tling thei sha mani ani le hi voi engzat in attempt na nge example kan siam hasak berin a tha anga kan ngai wang kan siam pum hal topa he kan first attempt ani in first attempt ma in lotling halani mo in chuan om hle me ti chuanin sangha te hi ti hianin atinge borok pek ten ngai em engtin nge hemi sangha hi nungrenga om thei dan te hian soifia te che sangha hi an nungreng thei dan chu tui hi H2O nia H2O wa han oxygen na om ve wang mizo mishing tenen sangha chu kanin anglo an grill satang oxygen an ti lu wangin tui chunga oxygen kha an grill khan an hip tu zel ani ani le ato bera dan chuan a shan pa oxygen pe kan ngai lo ti na ni mo heng hau hi ngai lo atuya H2O kha H2O oxygen lai taka ha an ma ni an grill sin an hip du zel ani ole kan lom hle me chuan iti me te hi han zo le bokila nang tu ngai ming le Sirian ding pui adot le Sirial ven himi cha adot le kha Elisa len kola hela ma hi project hi enge ming le ta kan project hi lava lem kan tine enge ni entin nge min mu tir them engtin nge alan chwa dan te emaw hemi lava lem phi ta hain pe fish hi kan da anga chain hemi hi ta hain na oil om ho hi water kan da chumi chain oil ho han intensity tlem jok ane awangin aron chwa anga chu lava ang lava hemi hetiaron suk chho I lava I kan di chuan lein ho changa ron chuak ang hian ya he chumi wang chuan I khami kan wathak che khan I lava aron represent ta heta tiaron suk chho hi chumi chu lava ang I arong po hi khadi khami ang min tur tak khan karon da
ani le in project hi harsa hanti tur angchi de kha ombe em hetia han en top chuan thian glass a khan thil tui ril kha in handa top me nia enge harsat na te in nei ve em ma khanin hemi kan siam chha don hanin ti swal te le yang hi kan nei ve a atam zo ka chan he kan chan te hi min puina sa em ma lom thu kan soi dua chanin hemi a hanin kan siam don hanin enge ro khona le hen ta ve rang hi kan tok na sa top boka ani le hi chemicals chi sang sang polti na em ni chemicals santila chutinga tam over chun chola ma se thil pathum palivel chadaga in ram kho mani mai chu ko sai them da ben ro se I mix to dikta kan mix kati mai ani le I chan nu soi ba ka khan han soi du te ne tiang sem dori chuan teamwork changai le chendila ka in cooperation hi angai na sa kati chu ole hela in team pani de in tho ho na chati kan sia lo mom le me kan lo me ole he tu na hian class 9 students te an oma he a project hi adang dai khop me ya ani hian in min shil fiang ama sa in ming le I class te min shil them coming to zai than moi ni a class 9 section H sha kani he I project hi khovel lem de hi ang khop me ya enge ni ya kam project ming to solar or lunar eclipse kan tita khop kan soi fiang ha lo me nga khovel hey chet kwaldan universe achanga ni le tha in kara khovel che kwaldan tilang bera kan project chuan ni chuan in ama chang dei to ko kha ya in scientist tam takte alo pui china hey RC zir chian nan te po achang kai em ani ani le hai hetan lai group dang te hi chuan teammate ten nei zela nangma hi ngati ke nangma chawina mi ti he project he I have project he pia ka chian the ne kan ti khan ya mo ma se soi fia tur yang ke ma min ti jok sia ke mai ani le he in project a han thian light te hi a oma achang kop na se le me ya khoi lai hi nge a boy thak lai le har sa lai big te omem he a light bui a boy thak re ulu to ka kan siam chhonguna boi khat bo kan ti chia kan siam chale chu a light wa tak hi a har sa extension ti kwal noi khangai box sia chu a har sa na lai tak chu ni mai ai chu electric lampang I thiam ani mo electric lampang chu khati ve thei tau avan lo mam ani le hemi project hi ti top hi nge ama hi ache thei nge engtin nge hey ama hi che thia tu na tak chuan he al battery khamo al eng adai lawa bang khain tu na tak chuan al che sun thei ri lawa pan poi ve lakina che theiang lakina min en tir theiang ti ro ole te reng mai ole hei hela ma hian project danga oma ani hian in an ming le an class te min han shil se ka ming chu wal mangai zelenia class 9 section H chuan nangma hi coming to Jehovah lal ompuyania class 9 section H coming to Arla Jan Puyania class 9 section H coming to Valon Felania class 9 section H ani chuanin lai project hi tu zong hian in nge buatsaih cheu kan vaya kan boy pui ve kan ya ma se tu na han ke mang karon ti don hemi hi tan karon siam don ani le in project hi aming min shil theim lava lem ani chuan min en tir la ti ro ole ama sa in tel hi anlo soda hi tyang kan tel phutanga atok te hi om ve chuan tel hi kan leilut lenga tel ve na chan ta hanin vinegar le food color hi kan lo da lok satan vinegar tlem le food color pink hi kan da chuan kan leilut ang tihan tian ama in aron phuana amoi ve re utu he chu tar moi ang ve de ati moi atan thil alo chei moi ve tu ang khani mai ani le lava le moi tak he ti alo chwa the na hian enge poimo be rai shat le soda hi apoi mo thawa chan avai hana in chopal lo chana chhuak thei chuang lawa soda vinegar food color le tel hi atel lo chara chhuak thei lawa avai hana poi mo dana in angve poi mo bi khau ani le na china khan in chan te lava lem boy pui ve thau te kha kan sia chu ne chu enge hi dang lam na le
adang lam na big soi turam lo kan material man te tan ang ve ka ma se ke ni chuan in tan I light eng te nen I kan ti kwala chuan in I adu ina anon siam ve chin thei khan I siam sa da lo khan adu ina an du da na an siam ve thei khan le arung an than kwal thei khan kan dan raw material ang zong deuh lekin hilai cho in dani mole a moi tur zong in light te nen in ti ro ole helama apia hian kal le ila nang ni hi enge in project hi ming ni le mi hologram ania cho min shil fia thei meng tin nge englo asiam dan nge asiam dan le a tho dan kha chang de min shil la tro englo ama sa jo kan sim na in cardboard kan phanga kan sim na he cardboard kan phanga chuanin da si khumi chung ho kan da astan chuan phone in aron phone a reflect tur khan phone kan da so ta henin 3D anga hmu thei turin da chuan chu min entir the angem de hianin hei den ai play nga char so tama tanga endeu so nga yang amala ma changa en lo ole ani le hei project a hianin enge harsa ti big tele hemi ti puitling tur hianin I first attempt na I lotling ngal nge I be na save first attempt na chuan hlotling nga lawa englo akat vel hi ti sual no kha tama chuanin ati chung rei deu bra chuan atlas zong chung hi ni mai atlas zong chung ani le hei nang ma a iti nge iti mate te ne na iti kan ti mate te ne na kan ti ole kan lo me ole in ming le in class min shil theyem Iron ma somtang kan ya class 10 section A mi kan e first share kan ya 10 sim mi kan ni ani le in project hi nge ming min shil theyem kan project ming he toll gate ania Arduino base kan siam ania chuan kalau mulak chawnga hian akal thei mai don ituna a thei tak ka chu ultrasonic sensor kan hanga heyan movement object emaw machine po lo ni se engpo kal se ti khan he ama kha signal allow detect chuan Arduino kan hanga chumi Arduino hang chuan servo motor hi kan ni ti khan servo motor hi a fin aber hi anitan achang kaina kan ti chuan ataka chuan to system a hian machine hi kan zam chin ni chu chumi chu englo rang takin kan ka thei chu highway vela kan chevel tur kha arang pha anga chuan wireless hacking angte kan ti ang chi te kha kan pumpel pha don ta electronic jamming kan ti ang chi te chuan hei hian main power ammo tlem ba ka fuel energy a safe bokani chuan tun hi sabrama te ramchang ka kan hu ang chin khanya tiro thian in siam chuak ta rup me I champa hi zot vele taila in project hi har sai ti a tir son na hara no son ol de mai hi voi khat in siam na in lotling ngal nge ai voi khata son lo cham voi ni kan be na son a chave mai ani le I than no han soi ba ka khan hemi in project chungchang han soi du bikine nation low khoi hi nge har salai ti te a boy thak lai ang kha o memin project a hian a boy thak lai ber chu tia kan han rem khomi a har lai ber ne ta tuan cha a kho hi kan pu bauta chan ko chut lu lai kha a har lai ber chun ta ni kum ma changa kan be to ni ta ne chu chan he kan rema wale cha le reng te ngai ni chu chan kot kan ti kan chut lu dik na poi ala rei lawa chu a har lai ber chu ni mai invat hiam ve I coding chu tu te nge nang ma ni vikina min ti coding khami sin min ti poya ma ni kan try ka chuan kan hlo chamngun velu to ka chu internet changte kan zira professional te po kan ko bo ka chuan tunami ta ki chu mi sina chutlu de kan ma se failure khanin hitia a in han successful na po kha a pe chewa alomom ti ro zir chhuah tam takin nei ka ringa in chunga kan lo me thank you hei tuna hian class 9 ho project kan en le anga iming le I class min chil theyem Valashiat poya class 9 ani le I project hi enge ming hei hi ultrasonic motion sensor ani ta hei hi englo tan man thei ni ta motion detection tan ten man thei ta antinan hetiangan man na me ang te chu hei sanitizer dispenser ang te hand wash dispenser water dispenser te ang te ka ban mang chin ta hei hetian a che thei ta ti ve chin la ka kha hi tiang hei a alien a scale lian zo ka siam chuan security system anga te po man thei ni chu
mase siam khat tlem ina boi thak ve de ulek ta ama siam nan hian Arduino Uno kan hmang ta ultrasonic sensor LED resistor jumper wires le ku bazar te 5 volt mini ku ni ta chuan breadboard ku ngai tel bok ta siam nan kan ani le hemi project a hian team mate nei lo mi hebi bi ki chu kema in ka siam ta according ka mi sin min ti sakta engti anga rei vel ngei boi puyang le ni thum vel aniang ani le chu i na china khan i thil man te in soya abon lom hle meya khatia ang zong zong kha engtin nge in misten an puina sa che mi kita school a kian lep kan nei ta hemi tiang ho siam na turbi ka ta han a umsa ta mase kan dai lo chang zon kan lei ve chin tho ta internet of changvel khan chon min puina sa tiran soi solo ani le hey ana china khan i soya sanitizer dispenser ta ante po he tia kan kut kan varol me ron nge nyang automatic ron chhuak the angte khatiang kha kan war to ta a khatiang project kha atakin mang chhuak don ta la nangma han confidence ne ngem neih nei mo ole ai kal zena tura do sakna kan hlan che kalome tuna an project hi weather monitoring device ani asiam tu te hi introduction lo nei do ni la tunge iming le coming to zodin boy class 10 class 10 moi ni ti chuanin enge I project hi har sa emeng tin nge I siam dan te le a tho dan te min shil fia la ti ro hemi chu siam chu har lawa jumper wire pathum kan ma chuan hemi a sensor tan yan DHT11 sensor kan manga chuan Arduino kan manga chuan hemi ada ta cable ne laptop pi kan connect a chuan hei laptop a hian aron in display a weather how and then hemi whole chung bi ka temperature humidity the heat index ka hemi DHT11 sensor hian aron la khom ve ka chuan khami kha laptop a in display ani le tuna hianin kan hall om na hi a temperature min shil the ngem kan en them en the enang myang ti ro a temperature heat 31 degree Celsius nya so a humidity heat 75%. Hemi project hi weather forecasting ade popoi modon ani mo a begin farmers tan hian a tangkai nga than chu an na mun weather azir kha an thlai chin tur at vel kha an in ring lok thea ani le TV ate voin khwa chu a chedon a chadon ti te pokha mi in ronzo don ta je se I config em nang ma a mun azir kha ani hemi setup tur hian a boi thla ka ngem nang mai ni ti theyang em ti theyang ina te po ati ve theya ole nakina chuanin scientist bonde ni turin adu sakna kan hlan che kalome ole he adod le hian sensor dustbin ti kan mu asiam tu te hi tungin mingle class ang zat ngin ni enju vel ro lo apuya class 10 ani le ipia mi hi I team mate mi Elizabeth lan ming lui 10 tho ole ani le hey sensor dustbin ani in siam dan min shil theyem hetain ultrasonic sensor oma a detect tu berania hi chuan hei aron chuan tur khan kan ver popa chuanin hei jumper wire tenen heta Arduino Uno kan kaltira chuan Arduino Uno chang hian heta servo motora kan kaltir le a chuan kha hemi ultrasonic sensor hi ma hian movement alo om khan heta Arduino Uno signal a pe chuan Arduino Uno khan signal kha servo motor a pe chhong le a chuanin khami khan tiang hian a hong tir thei chuanin amain a in khar le avan chave hemi tur hianin coding ti ngai te om ve em om chu nangmani ti nge in miss ten an ti pui cheu kan miss hian min ti poya keni chuan chutil tukin tlem chu kan thiama chutil tukin kan thiam la ma se ani le next ta nangma in siam don da la he project hi coding te kha iti theng em
coding vel hi internet te om ve thawa chu tiang mang chuan o ti thei me ang ole voi khat min mutir le la ti ro he ta ma kan mu thei si lawa he ta hian se hi sensor mi ultrasonic sensor so ni eng tin mo ama khan chuan tiang khan mai na lo in hong ole a tha le me chuan in hemi project a han enge har salai bik a har salai deuh ber chu according hi ni ani deuh bera chuan adang hi chu har sal tu pom chuang lo ani le hi in first attempt nange in tinon be ti chu kan tinon ve thawa ma se avoi ni na ve la nia ole in kalziana tura do sakna kan hlan chewa kan lom lu to be ani chuan tu nei project hi enge mingle traffic light system in buatsaih dan tele he project tangkai na hi min shil ta che ti ro hey Arduino Uno nia hey breadboard nia hey jumper wire se LED light a sen orange le a shinga nia pen laptop mangin coding kha kan suluta a sen orange le a shing hi a en hun tur cheu kha kan suluta ni chuanin hey hi traffic light tak tak anga chuanin a sen orange le a shing hi a eng hun tur kha I a hun kha tam deu ni ma se shu khai tur ani wang kha second kha kan titlem dewa chuanin traffic light system mi achang kai na chu manpower a heklava colony wangin paisa atitlema mishing te ti ni velo wang khanin a accurate jog bok ni ediro tunai khovela chuanin hetia electronics fik khanan kal to ta Mizo ma chuan kan lati thelawa India rama vairama te chuan kalila traffic light te kan mang vekta chutiang chuanin Mizoram hianin traffic light hi na sadewin mo atakin lo mangdon ta ila I project hi I tho chwa puinga mangem tho chwa puinga ani le hemi hang coding ti te ngai ve ngai enge har sa ber he I project a hian he tiang Arduino project a chang coding here har sa de bera a chan chu ti re ngaya ko zong kha a thok vek kher la chu wan chan kan project mil tur khan a chang san chut chat te kha ngai china a lai tu te ti chuanin he I project a hianin mo teammate nei lawa mi ke man ka ti he ta ki chu how tak du om ve he chu beginners project ani wangin chu tiang in a har savak lawa ani le eng hun chungin ngei zo le he project hi ni khat ni vel chungin ole ine so le me ikal zena tura do sakma kan hlan che kalome ole hey tuna project hi he a call de po chang kang le me a boy pui tu hi han zo tila iming le class min shil theyem David lal chon mo kan ya class 10 a ami kan ni ani le hemi I project hi enge ming le hey 3D printer ania chuan he chu hey la alim ataka chantir tu ani deuh top mai chuanin enge achang kai na te min shil fiala tiro hey chumo hey antirnan dora hian leitur omlo te po om treuta ki chen kan mamong te baka motor spare part ang te po hi chumi kan nei lo chang chuan hey ta hian computer a designing kan siamanga chang chu kan print top thei ni chu ama hi sakhat ve tho wang hen aman ve thei tan chu ani chuan helai mi te po hi in thil siam chhuah ti na in print chhuah ti na mi khai kan siam chhuah ve ani le tuna hane I call hi akal meka enge I print le tuna takhi chuan hi po le mania phone stand atana man turania ani le hemi print akal chung hi re mi din engza tinge ngai tlang pui arei lu to ga ama hi achang chuan ni khatang top te nga ngai thina atlang puin darkar sari ti chhovelania arei ve khop them on time consuming video le ka tiro ani le hemi shimshimi project bi ki a khol le top tur nge a khol hi is nang ma siam le le top ani chuanin chu mi heta ithil print chhuah tur chu engtin nge khami kha I insert dan ve khamin shil fiala tiro chang le zokin hemi atakhi keini pon kan thiam lu tuk lawa mo chu a computer a han a designing kha kan ti hnuwa khami a design kha a khola hian hei hetlai a hian chu kan thun lu ta chon ama hian ta hian a screen a hian a ti theita chu karon print top ani mai ti dan te lua chuang lo computer graphic design te in han ti chu ta tang cho imprint chhuak top me ni ma ani deuh top mai alla teammate nei lem lo ani mo nei vak lo hei lai mi ta ho hian ni mai
ole kan lo me o au ke pole ole nang ni hi class exam nge ni le class 10 section D ani le iming le in project ming hi min shiro coming to the restaurant puinia kan project ki acid water ani ani le nge in project hi atangkai na le engtia na han thok vel nge ni min shil fa de che kan project ha na soitum ber chu oil refinery se burning of fossil fuels te manufacturing how te hian pollution anti chhuah ka chung pollution anti chhuah chu air molecules a changin and air molecules te chu sulfur dioxide le nitrogen oxide an pe chhuah ka chu mishing le thai te ran sa te ta na chalo the mishing te ta na chalo du big emaw chan chu ro tui chu kan tui in ani ani ang vekin kan in vek ani khan kan tak sa chunga alu khan a chalo ani chumi chu enge kan tak satana chalo how chu alori edinge alo milo veng don ti na mi enge chumi tak chu in project ina tumle kan project ina tum tak kha chu ti han ro aron ta khan kan tak satana chalo ta chon kami kan tak satana chalo tu ve ka aron soy ani deu ber detector ang thawani mo kan hole hi thom kha anal tuka chong te poha kan she chalei theilawa ti chuan in hemi project bi ka hianin ti mi engzat ni om cheu ati tak tak pa ngai ka chon mi panga paruk fel kan om ani le har sa big te omem har sa lawa aboi tak de chu water engemaw ni khati kan tuma ma se khami kha kan battery kha alo dik lawa khami wang kan ti thei ta lo ta ni di thei endir thei to lo ani mo ava poi veon na kina zo karon en le thei nge kan be se ani le api a hianin he ta han ka lo kalanga in project hi enge ni vele hey Chandrayaan anya chun athok the engana indi mahian mi engzat nge om cheu hey veking group khat veking kadoma hemi group a section D 10 D te vekhania ani le tunge in ming min shil them kamen so Elizabeth zau than pari ne mi le lo momi ani le in project hi enge achangkai na ni ber mi than shil fa te cheu ti ro in project bi khi achangkai na lampa su se hemi India ro poina atilang tu ne va che le tha inkap kai the tu ai an la tam lo va ta ka Zirtirtute te po khanin poi mo khan to pa chuanin ke mani po an siam tum na ril ru ha kan ne chuani kan ril ru ha khan ro o ma chan kan siam ve to bale Zirtirtute te po khan min phur puya chu ma chuanin ani har sa ve thau ma ringo thi ni engzat ngin boy puyang le car ni atling lo do in thok rim le mai tu ro in kal zia na tura du sakna kan hlan chewa he ai chai na ki nei lo siam le do ne ole kan lo me ole